Madam, ini nilitum sini karong mangalal. Karbino Thomas Council kan lamcak nang acipi kecege bepan penabang bong eviction notice bang ko pusipu Karbino Thomas Council cek la si tumbang ini karong lo. Karbitang te karbipu. Masa kacesong pen itu penangan. Nitum all karbino sita me amun da kacetong si ong lo la sinalitum da hekulong lo ya. Kasi upak lang pun ha. Lasi pini kacesong kapuson muni ta mulut yong le kebanjilangan di sitame nali tu makan sesi kacesong tapen ge muni sutan sese donang lang lasi pini ta sia kacesong lo sete hai lo pini pon pini sitame itu ningarong pilo kebanjilangan di sitame non la kecege be phangotarli samen kang han se penap sialang dum pulok Karbino Thomas Council pen election notice penama sipi popusipu sejong sipi pedet pulotang te lage Karbino Thomas Council tungsa dai chenang bola si lan cholo ni lam he banget.